Mami District Village Council Association in Danlova Myanmar atanga Kuhva ro tol thin ti to pani theinan malak sak turin Chief Minister Pulal du mahan ngen Mami District Village Council Association President Pulal ro puyan voin khan Chief Minister Pulal du hi apisa mu in an district mamo sang sang athena Mami District chu katam takin ezona atan an man Kuhva chin chu Myanmar atanga Danlova Kuhva ro tol ruk thina wanga ashal na lama har sana an to thu soin Myanmar atanga Kuhva ro tol thin ti top turak malak sak turin an ngena Mizoram le Bangladesh in sum don to na tura Mami District silsuri kal tlanga malaka ni theinan theitop chwa pui tu le District Hospital Mami building thar komin September tha hun to tun thlengala lwa lu lo chu mi puiten tangkai jok le ani na turang tak an chhor theinan manrua le thil tul dangte da ani theinan malak sak tu te na nge na ni Mami District Village Council Association President Chuan National Highway 44A kumsang ni som pakhat atanga thotan to vo in thlengat na la zo lo wanga Mami District mi puiten har sana an to thin chu for wa tuitlak ma nge tho zo ni theina na chak tak malak pui turin Chief Minister chu angena Polphetha 132 kV line chu 132 kV line kumsang ni som pare da tanga na tho tan to kumsang ni som ni pani February tho zo turati forest clearance chungchangah har sanna awma wanga tun thengala tho zo theilo po zo ani va theinan mala turin angena Chief Minister hi Mami District masona tura theito pachwa tur thu pulal ro pu hi alo shilani